Pozdrav poštovani gledalci, danas pripremamo tufahije. Brzo i lahko, a ukusno i slatko. Od potrebnih sastojaka tu su jabuke, zatim mljeveni badem i orasi, slatko vrhnje i šećer. U jednu šerpu dodamo litar vode, zatim 350 g šećera, promiješamo. Zatim već oguljene i pripremljene jabuke stavljamo u ključalu vodu da se kuhaju. Nakon što su se malo kuhale, prevrnemo jabuke da se i s druge strane skuhaju. Nakon nekog vremena provjerimo da li su jabuke kuhane. Zatim izvadimo jabuke na jedan tanjur da se ohladi. Smjesu od oraha i badema zalijevamo sa vodom gdje su se kuhale jabuke. To promiješamo i ostavimo da se ohladi. Zatim pravimo šlag od slatkog vrhnja. Jabuke stavljamo u staklene posude. Zatim punimo sa smjesom od badema i oraha. Jabuke moramo pažljivo puniti da se u toku punjenja jabuke ne bi raspale. Nakon što smo jabuke napunili sa smjesom, zalijevamo te jabuke opet sa vodom u kojoj se jabuke kuhale. Nakon toga šlag koji smo već pripremili, ukrašavamo jabuke. Kad završimo dekorisanje tufahija sa šlagom, naš desert je gotov i spreman za servirati.